Kongana kuni ati ng'ombe kathumba ni chithirite chikiwa ntere chia muomato mutuati ntuko iyegoro mathaine ja ugoro. Kuringana na arithi ba ntere izi baugite ati ng'ombe izi chirethirwo chikiwa mbere ya gutuka na barikia kuringa ripoti ko polisi indi polisi batirethirwa bakiambiria kuthingatana na ng'ombe izi. Ni karekare thirito rigikujirwo ni OCPD wa ntere chia mutuati uri wikena ta John Etiang uria ugite ati gagitene gaka ng'ombe ici niciambirite kuthingatwa ni maabitha ba polisi. Akiuga kana Etiang akiuga ati polisi bari na ukithakene gutigira ni bagushwana na ng'ombe ici. Kagitene kau akari amwe na arithi nande ni barombete thirikari gwika patro nikenda gutigira ati gutena wambo bo ng'ombe bogwitithwa ntere ici. Nkonja mukiri hari na ripoti iji na njira intariro. Togori kethi Kenya tore kana ikoyo ninge to umwa mburu ye ya kuya ng'ombe eke ya kwatu kabatu ke gari ya bange getie ningi ko to thetaira yauni maroro ya rethi akari nene ng'ombe kuma nterese muomato nterira ng'ombe ciumbite kwethirikiura kathumba bakiwa ende kinya nyuma ya kwethira bakiona ng'ombe ikiywa ni ambaba ni bararingira ripoti kende kambe ya polisi ya GSU ni ria kwina bo ende utetalia rio rirogerwe mete mundane muomato ikethuraniro inkuona cia thuraniro cia irorongwa ni irena munaiti batu turauga mutu we mundene alafu musi urare wau ng'ombe irarete ni kundu gutori barauga mbu thimo ciaringwo tu witika ante barata kenisa wetana kwa njeci uti uraturire ng'ombe ikethuranwa cieta mwangai turacietwa turona ara ura kiumwene antu anga mukurungu to antu abwanga bali ng'ombe ite kuona muntu guthia tekende kaironero guthia ta ciecoka ruo ntoru ngarira turia ya ne coka ne ruete thia ta ng'ombe otu ng'ombe iraitire wau rongwenerwa parira tinukirwe mithangene cia ita antu beta kuripoti berongo ya kidogo antu baithuane no tie ni njezi ikiwa ya tura ni rwe mwanga kwa tuka ukinyo tuko bo wirukire tweta kuthia tai ng'ombe ende baratu na ngaru ya tura baretire ukinya njirene bakinya uli bachoka ninge bau batwe thai ni utuko rukire ni tweta kuthia tai ng'ombe inge kodro inge Kenya inge twashukuli thirikari no tutie mutio utethio tukona kibatu ke thirikari no thirikari batu kire ukegothe tukona utethio kinyo tuku mwananchi atibatu kuona thina yonthe no nete into byake byeta nethiro atashukulikirwa uma kwa njeci weta ng'ombe ri kilomita 1 etane nyemwe we riu antu bau bareyere ba report berwa ngare kayeye ngare ri kuya bau athani thirire na riu bagua thani thirire rio ritathwa antu bau riu bagua bagathia ta ng'ombe rugire antu barameatia kwirwa bakuthwa barominoga bakuthwa betete kaitene kau ni bakuromba patro yombe kwethire kithithika mno na itha kene bi kenda ng'ombe icio itekethire yeta nonto ni bathange kitweko kaita kanene nonto bau baraiya ng'ombe berine boni antu bebtini lakini mwanga mwicho bareire kuiya ng'ombe na batikuona bau bathiata na ukithakeni na no bakwirwo ni bakuonwa bakaringirwo ripoti. Kwa hivyo tu tethio iromba yakwa ni batuyukiria atua babwitha che patro nao berwa riu bakwirwo bai nao gwatuka bai patro baita babolia kenda bateanga ichantu bantu batura githakene bake rumbene bakarethia antu ange kwetwa amwero antu atharu batura renge bagila ni basanganya uguonda gwatuka ginyote muntu gumire kuria rwanda inyaka lugore ruo tu na wita ciotheri no tene nyambe sese kude nyanko wata kuria rete thina ora uma ginya githakene watu ginya igwa ruo teretua imathina yo yari ya Rwanda rerua ya kwangaica ngekuronge koro rerua gicieta watu kanya na Rwanda rongo batena security kwa nonto nyakwethira burakendo gwethi bwa kwethia nonto teno weso thirikari ne tuengerlo karia kithakene na umunde neto na uo ino inyetu ino kuma ino anto beta kurema ngekuri sikengero na ngombe cetu twacuna ngombe rengi tukuromba thirikari ne tuegere security kothi ng'ombe tu nacio turithi boi atha kuitu antu batia rugiru barithi boi na miunde tutoni meboya tutukara yeka batu turi wananchi tukara yeka tu nyuma tushukulikirwa kwa romba yakwa ni kuromba thirikari buru na nene betu batuchukulikire nikenda twithira ng'ombe ntu itikwana mathina ya ntu yatukuona no ntu batu twatiru thiri uti muntu ng'ombe uti tikinya nja umuje ng'ombe gani na uno omwe yeka tetie ku to baba kurethi bolelwe na into bitu na bibi olelu bionde thirikari twire kana twire kuremwa tutayari nyaba twira tutekomba mantu ya batu twanjiririo karinto bia tuengwa boni ontoboko yeri news pindi John Etiang wa Mutuati sub county iko ng'ombe ilibiwa jana no recovery it was very late 6:30 in the evening so liiboka ingia kwa laga
but officers wameenda huko area ya Waso kufunga huko. Kiripoti ya Meru TV kuma Mutuate Gembe North, Beta Mukiri.